Kei te ārangirangi ngā whakaaro o te kaipupuri i te tūru tōranga pū o te taitonga, i te whakatau a reipa kia tū a rino tiri kātene mō rātou i roto i te kōwhiringa pōti o te motu. Hei tā rāhui kātene o te rōpū tōranga pū Māori kāre ia i te rata ki te whakatau a reipa kia whakatūria tētahi tangata no tōna anō hapū ki te whakataitai ki aia. Engari hei tā tiri kātene, kei te mataku ke a kātene i aia kei hinga, kei riro hoki tana tūru. I can sense that she is probably feeling a bit threatened, but that's politics, and that's why I want to put myself in front of my own people across the Waiponamu and put our Labour policies across, and it's up to them to make up their minds who they want to represent them. And I'm doing all that I can to make sure that that's me. Engari hei tā rāhui kātene, ka weherua te noho a tōna whānau me tōna hapū i nāia nei, nā te mea ka mate rātou ki te pōti ki tētahi o rāua ko tiri kātene o te hapū kotahi.